Quddiem il-qorti diversi kelliema indirizzaw id-dimostrazzjoni li saret il-ħadd fil-jum dinji għall-erda tal-vjolenza kontra in-nisa. Bil-messaġġ ewlieni jkun li għalkemm il-femiċidju ġie rikonoxxut legalment f'pajjiżna fl-2022 minn dak iż-żmien inqatlu 5 nisa oħra. Waqt l-attività tal-ħadd intqal li l-vjolenza kontra n-nisa sfortunatament hija minżuġa fis-soċjetà u tinkludi vjolenza verbali, fastidju u insulti li naqsu id-dinjità tal-mara. Huma fakru il-memorja ta' Bernice Kassar, Chantal Ketkuti u bosta nisa oħra li jinqatlu fl-aħħar snin u sostnew li se jkomplu jinżlu fit-toroq jisemmaw leħinhom sabiex flimkien ikunu front qawwi kontra il-vjolenza. Apparti minn hekk dawk li jindirizzaw id-dimostrazzjoni fil-belt ikkwotaw statistika mill-European Institute for Gender Equality u mill-Eurostat fejn qalu li 31% tan-nisa fuq il-post tax-xogħol esperjenzaw fastidju sesswali u kważi 3800 irrapportaw vjolenza domestika. Intant il-kelliema sostnew li l-vjolenza issir anke fuq il-komunità LGBTIQ li spiss ikunu esklużi minn sistemi ta' protezzjoni.